To slova ekonomisti Miodraga Zdravkoviča, ktorý ešte v januáru javil, že naše švenjarstvo bude najväčšia žrtva serbských eurointegracija. U 2013 roku sme uvezli mesa bez prerobkov za 22 milióny evra, a s ohľadom, že to trend len ročne, toho roku za toto bude vydvojené ešte veće. Bešeduje se, že nam švenjarstvo velika potencijalna šansa za vývoz na rosijske trgovišće, ali špekulanti i to poubeli za prepakovanjem mesa i slanini, co kupeli na zahodu. Думам, že bi država trebala ošto da sankcioniše tih, co kad se pojavi, znači to je jednostavno bruka za državu, znači nješme da to pojist so zdašćim i bruka znaš, znači mali sme mi prepakovanje cukru, te znamo prepakovanje mesa i co ja znam, znači to bi trebalo, to co to porobi trebalo bi biti ošto sankcionovani, nebo bi mu až i zabraniti da se jednostavno bavi zostane. Znači nije sabat u Švece cigajnic, znači to u nas može, ali u Šveci to nije sabat. Po slovах našeho sobešednika, osnovni problem srpskog švenjarstva to je bar zveljki oscilaciji u cenu žive i maži, u čemu doprinoši uvoznički lobi i njemu državi, že bi toto zoparla, pomahajući produkovatelju mesa za zmocnješima subvencijama.